Nongeye kubasuhuza mwe mwese mukomeje kudukurikira kuri YouTube yacu yitwa Susuruka Sports TV. Twizere ko mukomeje kumererwa neza cyane. Nitwa Stasha Musabyimana. Tugiye kubagezaho amakuru rero kuvugwa mu mikino by'umwihariko tugiye kwibanda kwavugwa ku mugabane w'Iburayi. Hari amakuru yarari kuvugwa ko Vinicius Junior umunyabrazil yaba agiye kwerekeza mu ikipe ya Arsenal yo mu gihugu cy'Ubwongereza, ariko kugeza kuri ubu ngubu amakuru ahari nuko Vinicius Junior ku ubu ngubu rwose agiye kuguma mu ikipe ya Real Madrid, bakaba ko yakina iyi sama by'umwihariko n'amakuru dukesha Sky Sport News, aho ikipe ya Real Madrid rero yifuza ko uyu musore yaguma ahanga i Madrid akazongera n'amasezerano, bakareba ko bakomeza n'ibiganiro akazongera amasezerano muri iyi ikipe. Ubwo rero kuba yajya mu ikipe ya Arsenal bikomeje kuba biguru ntege, nuko ngo rero bihagaze mu ikipe ya Arsenal ndetse na Real Madrid. Jose Mourinho avuga ko Vini rwose hari mu bakinnyi agomba kubakiraho ikipe ya Real Madrid, hari impamvu agomba kuguma hariya i Madrid. Ikipe ya Real Madrid kandi yifuzaga Olise ukina mu ikipe ya Bayern Munich. Kugeza kuri ubu ngubu ikipe ya Bayern Munich yifuzaga miliyoni 170 z'amayero kuri Mikel Olise ukina imbere ku ruhande rw'iburyo by'umwihariko yataka. Ubwo rero kuba yava mu ikipe ya Bayern Munich yo mu gihugu cy'Ubudage yerekeza mu ikipe ya Real Madrid yo mu gihugu cya Espagne bisa nkaho nayo igidiru yamaze gufeyiringa muri rusange, akaba rero nawe agomba kwigumira mu ikipe ya Bayern Munich. Kugeza kuri ubu rero niyo makuru ahari. Mu yandi makuru kandi ari kuvugwa ku mugabane w'Uburayi nuko Zidane yagizwe umutoza w'ikipe y'igihugu y'Abafaransa mu myaka 4 iri imbere, aho amasezerano ye hazageza mu mwaka wa 2030. By'umwihariko Zidane akazaba azatoza n'ikipe ya Heza muri Euro y'2028, by'umwihariko ni ikipe y'igihugu y'Ubufaransa muri Euro y'2028, ndetse agatoza n'igikombe cy'isi cy'2030. Aje rero asimbura Didier Deschamps watoje iyi kipe y'igihugu y'Ubufaransa imyaka 14 yose. We azayitoza imyaka ingahe? Reka dutegereze turebe. Zinedine Zidane nyuma yo kuva mu ikipe ya Real Madrid akaba yaramaze n'igihe kinini nta kazi afite ko gutoza. Ubwo rero nawe reka turebe akaboko ke by'umwihariko mu ikipe y'igihugu y'Ubufaransa niba zitwara neza nkuko yageze mu ikipe ya Real Madrid akigeramo akabasha kwitwara neza agatwana nayo ibikombe 3 byikurikiranya bya UEFA Champions League. Reka turebe noneho uko bizagenda mu mikino mpuzamahanga by'umwihariko mu ikipe y'igihugu y'Ubufaransa. Ku makipe hari ku mugabane w'Uburayi kandi nuko akomeje na pre-season yitegura umwaka w'imikino 2026-2027, aho ikipe ya Chelsea y'umutoza Xabi Alonso yatsinze ikipe ya Western Sydney Wanderers yo muri Australia ibitego 6 ku bitego 4. Nibyo bitego ikipe ya Chelsea yatsinze. Wari umukino wa mbere rero wa gishuti aho biteguraga umwaka utaha w'imikino. N'ibitego rero bya Chelsea byatsinzwe na Dunstan, Dario Esgo, Damien Gens ndetse na Joao Pedro watsinzemo ibitego 3 muri rusange. Roberto Mancini agiye kongera guhabwa akazi by'umwihariko ko gutoza ikipe y'igihugu y'Ubutaliyani nyuma yuko Andrea Pirlo yimwe akazi ko kuba umutoza w'iyi ikipe. Roberto Mancini yahesheje igikombe cya Euro ikipe y'igihugu y'Ubutaliyani mu mwaka wa 2020, kuri ngo rero akaba agiye kongera gutoza iyi kipe y'igihugu y'Ubutaliyani. Reka turebe nayo ko hari icyo azayigezaho. Ni nyuma yuko ikipe y'igihugu y'Ubutaliyani itabashije kwitabira igikombe cy'isi cy'2026 muri rusange. By'umwihariko icyo bamuzaniye ubwo nyine ni ukugira ngo asubize iyi kipe kwitara. Mu mikino y'igikombe cy'isi kandi igitego cyatsinzwe na Lopez ku mukino wahuje ikipe y'igihugu ya Cape Verde ndetse n'ikipe y'igihugu ya Argentina, nicyo gitego cyemejwe nk'igitego cyiza cy'igikombe cy'isi cy'umwaka wa 2026. Mu yandi makuru kandi ari kuvuga nuko mu ikipe ya Real Madrid umutoza Jose dos Santos Mourinho yamaze kwegera by'umwihariko Kamavinga, aho bagiranye ikiganiro cyihariye
amubwira ko rwose bibaye byiza yakishakira ikipe ya akerekezamo kuko yambwiye ko rwose muri ikipe ya Real Madrid nta gahunda amufiteho kuko no kubanza mu kibuga bishobora kuba bigoye cyane ndetse no mu basimbura akaba bigoye ko yamushyira ku ribane toje kugira ngo abe yasimbura akaba rero yamubwiye ati bibaye byiza wakishakira ekipe kugira ngo arusheho guteza imbere impano ye by'umwihariko y'umupira w'amaguru mu ikipe ya Atletico Madrid kandi bamaze gutangaza ko Julian Alvarez ntaho azajya byanze bikunze kuko bakimufiteho gahunda kugira ngo akomeze nyine ikipe ya Atletico Madrid by'umwihariko dore ko ayifitiye amasezerano. Harandi makuru kandi avuga ko uyu munyargentine yifuza gusohoka muri ikipe akerekeza mu ikipe ya FC Barcelona dore ko yagaragaje ko imukeneye akaba rero yaranamaze kubimenyesha ubuyobozi bw'iyi kipe. Ikipe FC Barcelona kandi yatangaje ko mu gihe ibya Julian Alvarez byaba byanze kuba yaza muri iyi kipe ngo yizeye ko Eri Junior Krupi ukinira ikipe ya Abanimofu FC yo mu gihugu cy'Ubwongereza yaza muri ikipe ya FC Barcelona. Umutoza Zabi Alonso utoza ikipe ya Chelsea yatangaje ko yifuza kuzana abakinyi bafite experience muri Swadi akaba ari no mpamvu rero yifuje kuba yazana cyane Grand Zaka ariko bikaza kurangira ikipe ya Sunderland imwimanye. Inshuti bakunzi ba Susuruka Sports TV twizere ko mukomeje kumererwa neza cyane reka none tubagezeho amakuru ari kuvugwa hano mu Rwanda nubwo ikipe ya Apr yatsinze ikipe ya Garde Republicaine yo mu gihugu cya Djibouti ibitego 3 ku gitego kimwe amahirwe yo kurenga itsinda ikajya muri kimwe cya kabiri kirangiza akomeje kuba make by'umwihariko ni nyuma yo kunyagirwa n'ikipe ya Agoromahia ibitego 5 ku busa mu mukino ufungura Sekafa Kagame Cup aho ikipe ya Apr yagarutse mu kibuga kuwa mbere tariki ya 27 Nyakanga umwaka wa 2026 igakina umukino wa kabiri mu itsinda aho yahuye n'ikipe ya Garde Republicaine yo mu gihugu cya Djibouti kuri Kigali Pele Stadium. Umutoza Tarebo akaza kwitwara neza cyane bakatsinda umukino wabo ibitego 3 ku gitego kimwe nyamara nubwo batsinze kuba bakomeza mu cyiciro gikurikiriyeho biragoye cyane. Apr rero kugira ngo ibe yazamuka muri kimwe cya kabiri kirangiza irasabwa gutsinda ikipe ya Vipers ibitego 5 ku busa ubwo hakaba harimo ikinyuranyo cy'ibitego 5 cyangwa se igatsinda nyine by'umwihariko harimo ikinyuranyo cy'ibitego 5 ndetse na Garde Republicaine igatsinda ikipe ya Agoromahia cyangwa se bigasaba ko ibyo itsinze Apr nayo yabyongera ku byo isabwa gutsinda Vipers kugira ngo ikinyuranyo cy'ibitego kibe agabanuka by'umwihariko umwenda w'ibitego ifite kugira ngo ibe yawugabanya higere n'ibitego izigama muri rusange. Reka tabwire ko kandi niyo nkuru Florence usiganwa ku maguru yegukanye umudari w'umuringa nyuma yo kuba uwa gatatu mu gusiganwa n'amaguru mu mikino ya Commonwealth iri kubera Glasgow hariya muri Ecosse muri rusange. Uyu ni umudari wa mbere u Rwanda rubonye muri iyi mikino aho rwabonye umudari mu gusiganwa mu ntera ya kilometero 10,000 mu bagore aho niyo nkuru yakoresheje iminota 31 amasegonda 55 n'iby'ijana 47. Ikipe ya Siporo kandi muri Sekafa Kagame Cup yatangiranye insinzi aho bafashijwe na Junior Kamen ndetse na Muhoza Daniel. Ikipe ya Siporo yabashije gutsinda ibitego 2 ku busa KVS FC yo muri Zanzibar mu mukino wa mbere wa Sekafa Kagame Cup 2026 aho bari mu itsinda rya gatatu. Uyu mukino wari uhanzwe amaso n'abariyo benshi kuri stade Amahoro aho uyu mukino watangiye ku isaha 12. N'umukino rero warebwe na bamwe mu bayobozi b'umupira w'amaguru by'umwihariko umuyobozi wa Sekafa Paulo ndetse na perezida wa Ferwafa Shemangoga Fabrice n'abandi babashe kureba iyi mikino ibiri yabereye kuri stade Amahoro i Remera. Rayon Sport izakina ku munsi w'ejo. Uko rero itsinda rihagaze ikipe ya Rayon Sport irimo ari Hilal Abdulrahmani na Rayon Sport zose zifite amanota 3 ndetse zizigamye n'ibitego 2. Ibi byose rero bituma irushanwa rirushaho gukomera mbere yuko indi mikino ikomeza muri rusange. Umukino rero ukurikira Rayon Sport izakina n'ikipe ya Tusker yo muri Kenya. Intsinzi rero ya Rayon Sport muri uyu mukino izatuma ihita yerekeza muri kimwe cya kabiri irangiza Sekafa Kagame Cup kuri uyu wa kabiri kandi kuri Kigali Pele Stadium. Imikino ya Sekafa yakomeje imikino ikomeje kuremerera amakipe akomeye harimo n'ikipe ya Simba yo mu gihugu cya Tanzania
ikipe ya CAF Champions League by'umwihariko ibasha no kugera mu matsinda ariko Sekafa rwose yakomeje kwigura cyane mu mukino ubanza baranganyije none no kuri inshuro bamaze kunganya ni itsinda ririmo ikipe ya Jamus Singida Simba Sport Club ndetse na Mogadishu. Ikipe ya Simba ikomeje gutungurwa by'umwihariko nk'ikipe ikomeye muri aka karere dore ko yo yaje kuba inganya n'ikipe ya Jamus ubusa ku busa n'umukino ubanza yari yanganyije aho kugeza kuri ubu ngubu iri ku mwanya wa gatatu. Ikipe ya mbere ni Jamus ifite amanota 4 aho umukino wa mbere yari yawutsinze kuri ubu ngubu ikaba yabashije kunganya n'ikipe ya Simba. Ikipe ya kabiri ni ikipe ya Singida aho ifite amanota 3 ikaba yatsinze ikipe ya Mogadishu ibitego 4 ku gitego kimwe muri rusange. Perezida w'igihugu cya Tanzania Samir Suluhu Hassan yashimiye ikipe y'igihugu ya Tanzania y'abagore Twiga Stars nyuma yo gukora amateka mu gikombe cya Afrika itsinda ikipe ya South Africa ibitego 2 ku gitego kimwe. Ishimwe Pierre wahoze ukina ikipe ya Apr Football Club kuri ubu ngubu rero uwo muzamu yamaze kwerekeza i Rubavu aho hagiye gukina mu ikipe ya Marine akaba ariho akomereza kariyeri yo gukina umupira w'amaguru. Inshuti bakunze ba Susuruka Sports TV hangano dusoreje ku makuru twari turi kubagezaho mwebwe mukomeje kubana natwe mukore like share comment hanyuma cyo tubagezaho n'amakuru yandi mwifuza hari documentaire wifuza ko twabategurira watwandikira muri comment hanyuma tukazayibagezaho imizi neza cyane ndabashimiye cyane nitwa Hestashe Musabyimana.